Arimi amwe a makandamia kaunti ya Embu marauga maya gutemanga miti yao ya mumero uyu thutha wa gukora matekuona bainda urimire wao. Marauga metonyire urimiri uyu mari na mwivoko wa kugia mbia no ariu makoretwo makiendia maketha mao na thogora wa nthi muno kuria kiro imwe maramiendia gatagati ga ciringi 30 nginyagia 70 ithenya ria ciringi 150 nginyagia 200 iria mendagia na vau kabere. Na vandire mikandamia ino no guo ria mikandamia irauma mbeca ngandimia ni ciakinyitie kinya 200 riu ngiciria mvande wanani no kuma na vanda gutironeka mbeca ithiete ciurite kura na nikio nireciria riu ana yakwa na imiambirie kunene vaundu ningi ketha riu nireciria wana kwambiria kumitema na ndukariga no muti uyu taru akorwo vare no arite we na kiruru utie muti wingi ningi kuria vau akorwo gutie muti wingi ningi kuria vau ndukona cio goca nafasi yondera tethia ige kinya thate abai goko no ugapaso muse ni boso nderi korwo ikirira guku tukivevagia makara. Marauga watho wa ruvonga rwa guthurima irio Agricultural Food Authority gicunjia kia 43 uria ugiragia makandamia na nathi itekwendwa nja ya bururi itavitukirite igandari ukoretwo ukimavinyereria na riu marenda thirikari ikathike mawatho maria marikoragwo makimagitira urimiri wao niguo maguragirwe na thogora uria ukamatiga na baita. Tingandamia cionthe irauma thiini wa guku Kenya gwetu ikamba kuthie kuvitukirwo factory wa guku cietu guku na ni wega ingi no ciandikaga andu etu na cigacoka igakinyiriria murimi na factory ira nyingi ona tukaruria ciandikaga andu 40 na 30 varia vo arimi aria mayengi guku aria mari mangandamia ta guku Embu na kuria kwingi kaunti ira cingire mongandamia ukethiriria ni andu anini koguo marute kipenge kiu koguo gakorwo thirikari no yende gutethiriria murimi wa makandamia ni agirwo gucenja some of those policies irauna ngarimi because at the end of the day wana koro marakua cionthe wana makoro thirikari no iranyita kindu kuma vau no twakorwo ni tuigoguo na tukena twekariwa na tutie na vata nayo twambirie kurima indo ciengi vau tukorwo tugitetheka. Makanyiriria ati vari na vata wa thirikari kuvotithia onjoria gwa kaiganda guku bururi vamwe na gwitikiria onjoria kuma mavururi manja aria mari maguragira maketha mao na thogora mwega. Mu China ati kengatirwe guku niguo ngandamia ndakambatithie riu ningiuria thirikari icokia andu a mithembe ino ndu wa competition ria kwina competition nindi tugukaga atia nindi tuguragirwa ngandamia wega. Rino ni season ya ngandamia kaunti cionthe iria iri mongandamia kindu kia mbere ni thirikari ite ma investors kana aguri onthe angandamia mekanirire girimiti kana agreement ya uria murimi wa ngandamia akagurwo ngandamia ciake kuma ciringi 150 nginya ciringi 200. Kumana na thogora wa thi wendiari wa maketha maya ni gukoretwo na wongerereku wa ciiko cia wei wa makandamia migundari na arimi ariu marakaira thirikari ya kaunti ikathike mawatho maria mekumagitira. Fanduri va Inooro TV kuma kaunti ya Embu, Betagwa Peter Mongai.